Draga braćo i sestre, poštovani narode eparhije Düsseldorfske i Njemačke, svi vi dragi ljudi koji budete gledali ovaj snimak koji radimo na ovom telefonu, jer je tako najbolje da ne bismo zvali kamermane i to je sve sad komplikovano u uslovima u kojim živimo. Ovih dana, iako smo u svojevrsnoj izolaciji, najčešće sam mogao da čujem od ljudi da su u jednoj psihološkoj krizi zbog toga i što ne mogu da idu redovno na bogosluženja, što ne mogu da prisustvuju onome što je za nas najvažnije, nedeljnoj liturgiji, što ne mogu da se pričešćuju. A vidim da su prisutni u pozadini i mnogi drugi psihološki pritisci, kao što je neizvjesnost, kao što je briga za sebe i za druge, kao što je briga za to šta će biti i na šta će sve ovo izaći i kad će se sve završiti. Dakle, govorimo o zaraznom virusu koji je pohodio cijeli svijet i koji je problem za cijeli svijet, ne samo za nas koji se nazivamo pravoslavnim hrišćanima i koji želimo da tako i živimo. Sigurno da je sasvim normalno da smo tužni što ne možemo da idemo na svetu Euharistiju i na svetu liturgiju. Ne možemo da učestvujemo u tom predivnom obredu koji je za nas krucijalan i najvažniji, koji je sama suština našeg hrišćanskog postojanja, u kome se sjedinjujemo sa Hristom. Ali ono što ne treba da zaboravimo, sjedinjujemo se tako i jedni sa drugima, Duhom Svetim. Međutim, koliko je god to teško i psihološki i svakako i ontološki nekako stvara pritisak u našim srcima i dušama, to nikako ne smije da bude izvor očajanja. Možemo da se prisjetimo ljudi koji su u svakom slučaju, za primjer, do dana današnjega već se pojavili u ranim vekovima hrišćanstva, o velikim egipatskim monasima o kojima sam u ranoj mladosti čitao sa oduševljenjem, koji su na Teodorovu subotu ili na početak Velikog posta opraštali se jedni od drugih i odlazili u pustinju, dakle nisu imali svete liturgije i onda su se opraštali sa jednom mišlju da bi mogla da ih zadesi smrt, ali prije smrti je vrlo važno bilo da oproste jedni drugima, da tamo u pustinji u kojoj može svašta da ih snađe budu makar na tom hrišćanskom osnovnom temelju osigurani, a to je da su oprostili drugima i da su zatražili oproštaj da njima drugi oproste. Sa jednom željom i sa jednom nadom da se za Vaskrs ponovo nađu i da se onda saberu ili na Veliku subotu ili na Vaskrs i da se pričeste. Dakle, oni su bili spremni da liše sebe ovoga što je nama svima danas skoro nezamislivo, pogotovo nama koji skoro cijelog života svake nedelje idemo na svete liturgije. To jeste jedan podvig, jedno odricanje i jedna svojevrsna izolacija, ali treba, kad već govorimo o postu, da se sjetimo i onoga što je izvor i smisao svakog posta. To je onaj događaj kad naš Gospod odlazi na goru iskušenja i kad posti 40 dana i šta sve tu bivaju iskušenja, koja su to iskušenja koja se njemu nude. Naravno, on je Gospod i on je mogao i bolje i jače i sve više od nas. Međutim, ono što je jako važno je da vidimo da on je tamo sam i da je u toj osami pripremio sebe za ona iskušenja koja će mu postaviti neprijatelj čovjekov, đavo. To je, dakle, sve skupa gledano nešto što može da nas utješi i što može da nas pouči
da bismo u ovim danima, kad smo pozvani da budemo izolovani jedni od drugih, ne zbog toga što jedni druge ne volimo, nego baš zbog toga što jedni druge volimo. Dakle, u ovo vrijeme odvajamo se jedni od drugih iz ljubavi. Kao što, na primjer, kad sam jednom prolazio brodom pored Svete Gore sa nekim prijateljima, oni su me pitali zašto su ti ljudi otišli u Svetu Goru i da se odvojili se od svijeta, da li oni mrze svijet. Ja sam im rekao da su oni tamo otišli upravo zbog toga što vole svijet i što žele da se svijet spase. Danas, ako hoćemo da sebe poučimo na hrišćanskim temeljima, onda moramo da kažemo sebi, ako hoćemo da spasimo svijet, onda moramo da se odreknemo svog bivstvovanja u svijetu onako kako smo do sad navikli. Dakle, u tom kontekstu je vrlo važno da shvatimo da je liturgija nešto čega se odričemo zbog pritiska i sile, a ne zbog naše neke nemarnosti ili zle volje ili ne znam nija bilo čije zle volje. Odričemo se sa nadom da ćemo joj se ponovo vratiti. Odričemo se sa željom i sa molitvom i u srcu i cijelom svom biću da svima bude dobro, i onima koji se s nama sastaju na liturgiji i onima koji žive oko nas. Dakle, smislenost liturgije je upravo u tome da svi ljudi budu jedno, da svi budu zajedno na saboru sa Bogom, na saboru bogova sa Bogom, kako kaže Sveti Grigorije Bogoslov. U tom kontekstu, ne želeći da raspravljam bilo s kim, je besmisleno i pričati o takozvanim privatnim liturgijama u kojima mogu da učestvuju 2 ili 3 čovjeka i naročito to ima smisla u manastirima i to onda nije neki, da kažemo, prekršaj, ali ovo gdje mi živimo bilo bi besmisleno da sad 2 ili 3 imaju neku privilegiju u odnosu na druge i zašto bi, koja su to 2 ili 3 koja mogu da imaju tu privilegiju. Dalje, što je vrlo važno, ljudi su mi govorili a zašto ne snimamo pa ne puštamo preko ovih društvenih mreža, molitve i liturgije i tako dalje. Smisao, čini mi se, čitavog ovog događaja koji je zaprepastio i zaustavio svijet na trenutak je u tome da se zatvorimo u svoje srce, da pogledamo u svoje umove, da se spustimo u svoje duše i da nekako ne pokušavamo da psihološki prevaziđemo ovaj problem, nego da mu pristupimo sa one najdublje ontološke strane, da vidimo šta smo to mi pogriješili na ličnom planu i šta smo to pogriješili, u čemu griješimo kao zajednica, prije svega mi kao crkvena zajednica, u čemu griješi ovaj svijet. Vidimo kako se za trenutak sve zaustavilo. Neko bi rekao da je, ne znam, ovo Božje dopuštenje, neko bi rekao da je, ne znam, nija to sve od slijepog miša, neko bi rekao da je sve to, ne znam, krivi su Kinezi, ovi će reći krivi su Amerikanci, ali ja bih volio da postavimo stvar tako da mislimo, da postavimo tako stvar da ne mislimo da je iko drugi kriv osim nas. Odnosno da nikad ne izvlačimo sebe iz te krivice za ovo u čemu smo sad. Pogledajte, na primjer, kako smo mi sad zabrinuti i zašto smo naročito zabrinuti. Za svoje organizacije, za svoje klubove, za svoje firme, za svoje kompanije, za svoje kuće, za svoje brodove, automobile, ali u suštini sve je to potpuno besmisleno kad vidimo da ljudi padaju kao snoplje, da umiru jedan sa drugim, kad vidimo da smrt kuca na vratima svakog doma, kad vidimo da je i najsavremenija medicina za trenutak, nadamo se, potpuno nemoćna. U tom smislu potrebno je da se zapitamo, nije li dobro da svijet malo zastane? Nije li dobro da u vrijeme ovoga časnog posta pogledamo malo sebe
unutra, sebe u duši, sebe u srcu, sebe u mislima. Nije li dobro da se zapitamo da nismo malo požurili, da nismo malo jedni druge zaboravili, da nismo malo počeli jedni preko drugih da gazimo. I u tom smislu i u ovom trenutku se može vidjeti da se ljudi tuku oko toalet papira, u nekim zemljama oko municije, u nekim gradovima su ljudi odgovorni, neki manje, neki više, u nekim su neodgovorni. Čuli smo i to da ljudi su pravili takozvane korona partije, misleći da je to neka šala. Sad vidimo da je sve ozbiljno, ali ono što je od svega ozbiljnije i što je za nas jako važno, za nas koji se nazivamo hrišćanima, da shvatimo da je hrišćanstvo život. I u tom smislu, koliko sam ovih dana mogao da se prisjetim, najpotresnije su riječi jednog proroka našeg doba, oca Aleksandra Šmemana, da je religija i religioznost neke pogrešne vrste najveća opasnost za hrišćanstvo i za crkvu. Ako shvatimo da je važniji neki obred, ako shvatimo da je važniji bilo ko ili bilo šta ili naša organizacija ili naša institucija od bilo kog čovjeka na zemlji, onda mi nismo Hristovi učenici. Onda nismo Hristovi sledbenici. U ovom trenutku sjećam se i apostola Pavla, koji kao jedan ljuti Jevrejin i kao jedan od najuniverzalnijih ljudi ikada na zemlji govori: neka ja umrem i neka se ja ne spasem, samo da se oni spasu, misleći na svoj narod. U jednom trenutku, dopisujući se sa jednim prijateljem, sveštenikom koji je u Americi, napisao sam jednu rečenicu koja bi volio da bude izraz cjelokupnog mog bića, a to je: volio bi da u ovoj situaciji kad drugi ljudi umiru, umrem i ja, samo ako bih znao da će ovaj svijet biti bolji nego što je bio do ovoga časa. Naravno, odgovorio mi da je to jako lijepa hrišćanska rečenica, ali ja sad moram da priznam da ja ne želim da umrem i ne želim da niko umre i da je to sasvim prirodno, jer svaki čovjek želi da živi. I zato je ovaj događaj koji nas je okružio u stvari jedan veliki ispit za sve nas, da shvatimo koliko nam je važan život, koliko nam je važan svaki trenutak našeg života, da shvatimo koliko je strašna smrt, da shvatimo i time što ne možemo da budemo na svetoj liturgiji, koliko nam je važna liturgija. Ona ne smije da postane rutina, ona ne smije da postane svakodnevica, ona ne smije da postane Bog umjesto Boga. Ništa ne smije da postane Bog umjesto Boga. Religiozni ljudi, za razliku od ljudi koji vjeruju u Hrista i u život, ne vjeruju u Boga, nego u bogove. A bogovi mogu biti razni. Ovih dana pominju se kašičice i zaraze i tako dalje. Sveti Ignatij Antiohijski, čije ime rado slavi i čije ime rado slave svi hrišćani, napisao je da je to lijek besmrtnosti. To jeste lijek besmrtnosti, ali to nije insulin, to nije medikament, to nije vakcina. To je sjedinjenje hrišćana koji su u zajednici s Bogom na svetoj liturgiji, kroz ono što nam je On ostavio da činimo u njegov spomen. Jer kad god to činimo, smrt njegovu objavljujemo i vaskrsenje njegovo ispovjedamo. Ali On nas je uputio i rekao nam jasno i nedvosmisleno: ne možete voljeti mene, a da ne volite bližnjeg svoga. Kogod kaže da voli Boga, a ne voli bližnjeg svoga, laža je, istine nema u njemu, kaže sveti Jovan Bogoslov. Niko drugi
nego da onaj apostol koji se naslonio na grudi Hristove na onoj tajnoj večeri. Na onoj večeri kad je ustanovljena sveta liturgija i ustanovljena je prije svega kao večera. I otuda su besmislene priče o zarazi, o tom načinu, o obredima. Smisleno je jedino pričati o tome šta nam je Bog zapovedio. A zapovedio nam je da volimo bližnjega svoga kao samog sebe. Da volimo bližnjega svoga kao samog sebe, kao svoje tijelo, kao svoju dušu, kao svoj život. Da volimo njegov život. Otuda je važno da sačuvamo tuđi život. Nedavno mi je jedan mladić prišao pa traži blagoslov. Ja kažem, dobro, evo ti blagoslov, ali nemoj da to činiš tako što mi ljubiš ruku, nego ću te blagosloviti sa ostojanja. A on kaže, ja to ne priznajem. A ja kažem, ali ja ne želim da te zarazim, ja sam sreo već 100 ljudi. Šta misliš, vraćao sam se iz Hamburga pa sam svratio Osnabrik i sreo ga. Šta misliš ako te ja zarazim? A on kaže, ali ja vjerujem. Pa znam, vjeruješ čoveče, ali ako tvoja vjera dođe na ispit time što budeš bolestan, ali doće i moja vjera na ispit što ću ja imati tebe na duši. Da li ljudi razmišljaju na taj način, da razmišljaju o drugome kao izvoru svog bića? Da li razmišljaju ljudi o tome da ćemo nekoga ponijeti na duši svojom nemarnošću? To je djelo Božije. A djelo Božije se nikako ne smije vršiti nemarno. Ne smijemo biti nemarni ni prema svom životu, a pogotovo ne prema bilo čijem tuđem životu. I u tom smislu je ovo trenutak za nas hrišćane da se pokažemo da smo njegovi učenici. Po tome što ćemo imati ljubavi među sobom. A ova ljubav će se pokazati i projaviti u odricanju, u postu. U postu koji još uvijek nije toliko stroga, mogao bi biti. Da ne možemo da jedni s drugima budemo po cijeli dan. Da ne možemo jedni s drugima da komuniciramo na način na koji smo navikli. Ali da se ne lažemo, da budemo iskreni. Kao da mi to nešto previše i komuniciramo. Kao da se mi previše i družimo. Kao da smo previše i poklanjali pažnje jedan drugome. Ne, u ovom trenutku su stale samo naše uobičajene navike. A navika je postala nekako i naša druga priroda. I ovo je trenutak da se zapitamo da li su sve te naše navike dobre i da li možemo da ih se odreknemo. Da li možemo da prevaziđemo te naše navike? I još nešto. Pogledajte kako smo posmatrali stvari dok su se događale u Kini, kao da se događaju na drugoj planeti. Već kad je krenulo da se zbiva u Italiji, mi smo se zabrinuli. Ali kad to dolazi pred naše domove i u naše porodice, onda se zabrinjavamo još više. Nije li to ona sebičnost koja nas je naučila da ne shvatamo da je svaki čovjek na zemlji naš bližnji? Da ne razumijemo da je ovaj svijet toliko mali, da je u stvari ovaj svijet jedna mala čestica, jedan mikrokosmos u makrokosmosu. Ali onaj čovjek koji se uzdigne i koji pokaže žrtvenu ljubav, u ovom trenutku ima priliku da obrne stvar, opet po riječima Grigorija Bogoslova, da bude makrokosmos u mikrokosmosu, da bude veliki čovjek. Mi smo ovdje u dijaspori i nije nam lako. Podijeljena su naša bića, naša srca, naši najbliži žive tamo. Mi ovdje imamo neku nadu u skoro perfektan ili najbolji zdravstveni sistem u Europi. Treba da pomognemo svima koji to nemaju. Treba da budemo blagodarni onima koji su nam ostvarili da mi ovdje imamo
osiguranje. Treba da razumemo one koji su potrčali da se vrate među svoje bližnje u Srbiju ili u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu ili u Hrvatsku. Treba da shvatimo da je to među njima najveći broj onih koji nemaju osiguranje u ovoj zemlji. Zdravstveno osiguranje. Treba da razumemo ljude, a ne da optužujemo jedne druge. Ovo je trenutak da se ponašamo kao egipatski monasi, da svako zatraži oproštaj od onog drugoga, da zamoli oproštaj od svakoga koga je bilo kad, bilo čime povrijedio i da odemo u svoju pustinju, da se malo zatvorimo u svoje srce, da se zapitamo možemo li mi svojom molitvom i svojim postom da pomognemo bilo kome. Možemo li da pomognemo jedan drugome tako što ćemo imati žrtvenu ljubav na koju nas poziva onaj koji se radi nas i radi našeg spasenja dao razapeti na krstu. Danas ćemo čitati evanđelje, danas se čita na liturgiji Sveto evanđelje, na liturgiji koju mi nećemo moći da služimo zbog pažnje prema bližnjima. Ko hoće da sa mnom ide i ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, neka pođe za mnom. To je uvijek značilo razapeti se u ljubavi prema Bogu i prema bližnjem istovremeno. Nema ljubavi prema Bogu ako je nema prema bližnjem, i to je ona vertikala i horizontala koja znači krst i raspeće. Draga braćo i sestre, poštovani narode, draga djeco, omladino, ovo je prilika da se naučimo evanđelju iz života, da shvatimo koliko je smrt strašna i koliko je život lijep. I da sve to ponesemo radi divne i veličanstvene slave Božje, koja se projavila u Isusu Hristu, Duhom Svetim, a blagovoljenjem Oca Nebeskoga. Amin.